это поймете. Te ymmärrätte sen heti. Он не будет обманывать, но он не скажет до конца, как есть. Ei valehtele, mutta hän ei oikein osaa sanoa mitään. И когда вы спрашиваете у человека, а читал ли ты главу вот «Сила перемен»? Ja kun te kysytte ihmiseltä, oletko lukenut sen sivun tai sen luvun, missä on mahdollisuus muutokseen. Тот, кто читал, тот сам спрашивает. Se, joka on lukenut, kysyy А itse. тот, кто не читал, говорит, нет, еще не успел. Se, joka ei ole lukenut, niin sanoo, että en ole vielä ehtinyt sinne asti. Вот это ваш час. Se on teidän tehtävänne. О, это самое важное место. Давай вместе прочитаем. Sanoa, että se on kaikkein tärkein kohta siinä kirjassa. Luetaan se nyt yhdessä. И вы читаете с ним вместе. Там очень просто и понятно то, что я вам до этого показал. Luette yhdessä sen luvun. То, что я показал до этого, как привести человека к покаянию. Там прям написано. Sen sivun, missä sanotaan, miten ihminen johdetaan parannukseen tai pelastukseen. Когда книга будет напечатана, Kun se kirja julkaistaan, обязательно прочтите ее всю сами и внимательно прочтите эту главу. ja niin lukekaa ehdottomasti itse se kirja ja se luku. Потому что эта книга – это наш инструмент. И когда вы столкнетесь с людьми, вам будет очень легко воспользоваться вот этой главой. Sillä se on meidän välineemme, työvälineemme se kirja ja ihmisten kanssa tulee olemaan helpompaa lukea se kirja sitten. А сейчас мы поиграем. Еще раз. Nyt näyttelemme. Я просто покажу, как это. Привет, Лаура. Terve Laura. Ты прочитала эту книгу? Oletko sä lukenut tämän kirjan? И как тебе глава «Сила перемен»? Miten sä ajattelet sitä luvusta mahdollisuus muutokseen? En päässyt niin pitkään. Ja Окей. Давай прочитаем вместе. No luetaan se nyt yhdessä. Понятно. А теперь попробуем. Попробуйте это сделать. No niin, ja nyt tehdään Сначала первый, потом второй, потом поменяетесь. Вслух читать, конечно, вслух читать. Но так как у нас нет книги, мы читать не будем. Мы Koska meillä ei ole sitä просто покажем, что мы читаем. kirjaa, niin ei tarvitse tietysti lukea, mutta ollaan lukevinamme. Не принципиально, вы прочтете сами. Но пока мы попробуем, как это сделать. Попробуйте. Mutta se tilanne harjoitellaan. Самое главное. Kaikkein tärkeintä Когда вы спросите, читали или нет, и скажете, давай, я почитаю. on, että kun te kysytte, että onko lukenut, niin ette sanonut, että annapas mä luen. Читайте вслух. Ja luette yhdessä tai ääneen. Держите книгу, чтобы ее было видно. Pidätte sitä kirjaa niin, että toinenkin näkee sen. Итак, я хочу заострить ваше внимание. Haluan kiinnittää teidän huomiotanne Для себя внутри, когда мы говорим с человеком, siihen, kun me puhumme ihmisen kanssa. мы должны помнить 4 ключевых элемента евангельского послания. Meidän täytyy muistaa 4 tärkeää asiaa evankeliumista. 1. Божье послание – это любовь. Бог любит человека. Sanoma on rakkaus. Люди будут говорить о проблемах. Ihmiset puhuvat ongelmista. Всегда приводите к тому, что проблема – это грех. Johtakaa heidät aina siihen, että ongelmat ovat syntiä. Ei siis ole syntiä ongelmat, И vaan Божье että johtavat решение этой проблемы synnistä. – послать Иисуса Христа. Jumalan ratkaisu oli lähettää Jeesus Kristus. Проблема решена. Ongelma on ratkaistu. И ответственность человека – принять Христа. Ja ihmisen vastuulla on ottaa vastaan Jeesus. Аминь. Еще одно упражнение мы с вами сделаем. Teemme vielä yhden harjoituksen. Очень просто. Я сейчас буду с Лаурой объяснять ей 4 да-да-да. Kerron Lauran kanssa nämä 4 periaatetta, tärkeää kohtaa. Лаура, надеюсь, ты поняла, что Бог любит человека. Laura, toivon, että sinä ymmärsit, että Jumala rakastaa ihmistä. А вся проблема – это грех, который разделяет человека и Бога. Suurin ongelma on synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Чтобы преодолеть эту пропасть, Иисус пришел в мир. Että se kuilu voidaan ylittää, niin Jeesus tuli tähän И искупил maailmaan человека. ja osti vapaaksi ihmisen. Теперь твоя ответственность – принять его Nyt on или нет. sinun vastuullasi ottaa vastaan hänet. Все просто. Kaikki on Человек näin скажет либо yksinkertaista. да, либо нет. Ihminen sanoo joko kyllä tai ei. Молитесь, чтобы сказал да. Rukoilkaa, että se ihminen sanoisi kyllä. Но даже если он скажет нет, Mutta vaikka hän sanoisikin ei,
если вы скажете это действительно от сердца, как надо, он не забудет этого никогда. Jos se todella tulee teillä sydämestä, niin ihminen ei unohda sitä koskaan. И Бог найдет еще не один шанс, Ja как Jumala изменить его жизнь. löytää vielä uuden Amen. mahdollisuuden muuttaa hänen elämänsä. Сейчас будете действовать по такой схеме, у вас не будет оценочного суждения. То есть вы не оцениваете человека, вы просто креативно помогаете ему. Te ette arvostele sitä toista henkilöä, vaan te luovasti autatte häntä siinä Вот hänen это добавить, puheessaan. вот это убавить, вот это оставить без изменения. Tuo voi jättää kertomatta, tuo tarvitsee olla lisää ja tämän voi jättää tällä Тогда вы tavalla. сможете взаимно дать друг другу возможность расти и развиваться вот в Ja näin этом te voitte свидетельстве. antaa toisillenne mahdollisuuden kehittää sitä todistusta. 1 минута на то, чтобы рассказать принцип каждому, и 1 минута на то, чтобы вы обсудили. Siis Начали. minuutti aikaa kertoa tämä 4 periaatetta, 4 3 tärkeintä asiaa yhdelle ja sitten minuutti toinen ja sitten kerrotte toisillenne. Внимание, внимание, Huomio. внимание. Очень жаль, что время не резиновое. Valitettavasti aika ei ole kumia. Итак, внимание. Посмотрите вот Huomio, сюда. katsokaa tätä Посмотрите täällä, сюда. sitä vihkonne viimeistä takasivua. В вашей рабочей тетради на 20 странице Sivu 20, eli takasivu. есть 4 квадрата. Siellä on 4 tällaista neliöä. Те ответы, которые нужно дать вот на эти вопросы, Божье послание, это любовь. Запишите в каждом квадрате. Ne vastaukset, joita täytyy antaa, kirjoittakaa ne näihin neliöihin. Я объясню зачем. Kerron miksi. Когда мы что-то слушаем, Kun me palvelemme, когда мы kun смотрим, me kuuntelemme, kun me katsomme, когда мы обсуждаем и имеем обратную связь, kun me keskustelemme toistemme kanssa tästä Ja когда мы записываем, molemminpuolisesti ja kun me kirjoitamme, мы задействуем все сферы чувств человека. me toimimme kaikilla ihmisen tunne-elämän alueilla. И тогда это откладывается на уровне нашего подсознания. Ja sitten se menee meidän alitajuntaan, И alitajunnan когда tasolla. вы всерьез будете действовать, Ja kun te vakavissanne не toimitte, как сейчас играть, niin ei niin kuin nyt, että me harjoittelemme, вы будете автоматически делать так, как надо. niin sitten te teette automaattisesti niin kuin pitääkin. Я очень много в своей жизни учил солдат воевать. Minä olen elämässäni paljon opettanut sotilaita taistelemaan. И мы с ними делали такие смешные вещи, очень часто повторяли. Ja me tehtiin hassuja juttuja heidän kanssaan, toistimme jatkuvasti samaa. Они говорили, нам уже надоело. Ja ne sanoivat, että ollaan ihan kyllästyneitä tähän. Но зато когда они попадали в настоящую ситуацию, они действовали автоматически. Mutta sitten kun he olivat tosi tilanteessa, niin he toimivat automaattisesti niin kuin pitikin. У вас может не быть времени на размышления. Voi olla, että teillä ei ole aikaa miettiä, ajatella. Поэтому, когда мы потренируемся сейчас, Sitten nyt kun harjoittelemme, и это отложится у вас в голове, se menee teidän päähänne, jää в teidän нужный päähänne. момент у вас прям всплывет эта схема. Ja sitten tarpeen tullen se tulee teidän päästänne. Вы будете четко помнить, что надо говорить о 4 вещах. Te muistatte heti, että tarkasti, että piti puhua 4 О asiasta. Божьей любви, Jumalan о rakkaudesta, грехе, synnistä, об Иисусе Jeesuksesta и о принятии Христа. ja Kristuksen vastaanottamisesta. Siinä kaikki. Кто хочет? 2. Haluaako joku 2 henkilöä tulla Самые смелые, tänne? идите 2 сюда, Kaikkein быстро. rohkeimmat 2. У вас 2 минуты у одного и второго. 2 Расскажите нам о minuuttia Божьей aikaa любви. kertoa Jumalan rakkaudesta. Кто? Kuka tulee? Есть? Кто? Come Onko on. halukkaita? Иди сюда. Вон есть. Come quickly. Ага. Опа. Нам нужен второй. Побыстрее. Tarvitaan toinen henkilö. Кто будет вторым? Kuka toinen tulee tänne? Ага. Слава Богу. Сделайте то же самое, что делали мы с Лаурой. Пожалуйста. Tehkää se sama, mikä me tehtiin Lauran kanssa. Minä hänelle vai hän minulle? Да. Minä kerron. Сначала ты, потом она. Ensin sinä ja sitten hän.
Okei. Ihmiset puhuvat paljon ongelmasta, mutta se todellinen ongelma meillä ihmisillä on se, että me olemme syntisiä. Ja Jumala taas on pyhä ja nämä eivät käy yhteensä. Meidän ongelmat ovat meidän syntimme, mutta Jumala on ratkaissut tämän ongelman ja lähettänyt Jeesuksen Kristuksen ainoan poikansa ottamaan sen synnin rangaistuksen ja myöskin täyttämään kaikki Jumalan pyhyyden vaatimukset. Näin ollen meidän ongelman ratkaisu on se, että me otetaan Jeesusta vastaan meidän sydämemme.